Hey, Akashvani, Aizawl ni. Chanchinthar, Achiar Tolaram Sangralte. Mizoram Sarkar in Cyclone Remalte, Chia Tom Chatnan, Cheng Wei Bells and his some Tom Pasarire, no Ruxena to Romana Aduang. Mizoram Myanmar Raltlan, Sing Tum Sang Tum Zuangte Biometric Data Lak Sakturin Mizoram Sarkar in Pay. Lok Sabah Sombariana Tutcom Masaber Naktuka, Chananidon. Need examatil fellow tam tak omnia soi chung changa CBI in FIR the lut. Disaster Management and Rehabilitation Minister Puke Sabdang Chuan Mizoram in Cyclone Remalte Chia Tom Chatnan Cheng Wei Bells and ni som thum pasarile nuai ruksena tu rom manaduana ni ati. Nimin chano khan Aizawl tlapa Central Ministry shang ayo Interministerial Team le Mizoram Sarkar nuaya akai no Department shang ho tu te an thuk homa Central le State Sarkar ayo te hian Mizoram hun shanga cyclone remal wanga chiana thleng chungchang an soi hobani Puke sabdanga chuan Central Team lomna thule Mizoram in cyclone remal wanga chiana lian tham ato dante kongpui tuilaw na electric shrui pui le khol chia siam that ngai te baka tuili anin thoma ati chia dante asoya Mizoram in cyclone remal ator na churin phak bak Sani thule Central Team in amun ngeya anron endik the chu lomamati thu soyani Dona chiana lo thenga hian nun na lutak somthum pali chana ni baka thilti chet ane na sathu po soyin heng mun male manrut chia te siam than atan hian cheng tam tak se na ngai do na ni ati a SDRF le NDRF re tangin mamo te chu chu angen na siamani ati a Chief Minister Pulal Dom po in Union Home Minister Amit Shah ne na hemi chung changa hian memorandum athe lut ti asoibok Tutkomi Chief Secretary Dr. Renu Sharma in Akai Shwaya, DMNR, PWD, PHE Department, Power and Electricity Department, Agriculture le Horticulture Department 10, Mizoram hun shanga chiat na thlendan le siam that na tho na tura mamo zat te chiang takin antar langani. Tutkop ne zo hian hu hobin mel thum him en kulikon le ITI venga chiat na thlen na munte an endikani. Mizoram MLA ten an bial chunga mason na an thona tur MLA Local Area Fund chu kumina chang hian MLA pakhat zel in cheng noi zani an mang thei to don don't naya Planning and Program Implementation Department in Shiat Tirna ati chu MLA tenin an bial mason atana kumtena suman man thei cheng noi za somnga ni thin chu cheng noi somnga ati pungin cheng noi zani an to don ti antar langa apun na he za zel a somthum pathum chuanga ni MLA Fanti Punani Wang Hian Mizoram Sarkar chuan kumtin cheng Wei Bells som ni asen bel dona kumma salama kumtin cheng Wei Bells som ruksen thin chu cheng Wei Bells som riatin apung dona ni MLA Fanti Puntur chung chang hi komin January na riata Legislative Party tin ayo telna General Purpose Committee in thutluk na alo siam to zulzria kalpuini a Finance Department in apom nuwa Planning Department hian shia tir na achwa tani Komin February ni somni pasaria kumsani somni pali ni nga budget a pharpa a thusoya Chief Minister Pulal Doma chuan hei asoi langlo na chungin budget annual financial statement na ero tarlan anito ani Mizoram Myanmar Raltlan Sing Thum Sang Thum Chuangte Biometric Data Lak Sakturin Mizoram Sarkar in Pay Home Department how to the Soidanin Myanmar Raltlan te Biometric Enrollment Kalpuina Turatan hian Biometric Enrollment Portal po peyanito a Sarkar lai puya Ministry of Home Affairs in Kalpui turati hun hunati puitling thei turin Mizoram Sarkar so in pay to ani Myanmar Raltlan te chanchin data hinei kim thokhat anito a lut le chuak anom reka wangin ti kim vek hlei thei anilawa chuti chung chuan an vai deuh tho in identity card pek an ni to thu Home Department how to the chuan an soya district chom pakhada bor sa pisa tenin an district chung ral tlan den moni an ngai ben reng ni in an soibo Chief Minister Pulal Doma chuan Prime Minister le Union Home Minister Thoro nangin Biometric Enrollment Portal hi ape felani to ti soyin Myanmar Raltlan de chu an rama muan na tluan tlinga ma chuan kirtir an ni don lo thu Union Home Minister Amit Shah in atiam ni in soyani Home Department in a chinchia dan tharbera chuan tundin huna Myanmar Raltlan hi mi seng thum sang thum zaria chom thum pangan oma Siha district ka mi samkwa pakhatte anrama an kir le emo mundanga ankal emo wangin Raltlan umzati atlem shetani Raltlan zinga sing khat za somli pakhat chu mi pa an ni a mechia sing khat
zasari samkwa pathum le no pang sing khat sang he chakwa pakhat anom bok Myanmar ral tlan zinga mi sing khat changa somnga pani chu anpuala siam ral tlan buk za som pakhata anom meka pi sang ko jani somro pakwa te ro chu anchung khat lai na le thian te belin an oma in lwa om anom bokani Myanmar ral tlani Champhai district tamdarin mi sing khat sangli jani som panian oma Siha district sanga zakwa somnga pathum omin Longtlai district sanga zakwa somni pani anom bokani Kumsan ni somni pakhat February ni khata me pui thlan sarkar tharding mai tur Myanmar sipain thunei na an ne chu no March thlabula tangkhan Mizoram anon tlan chetana sipai sarkar do dal tu te laka sipai ho anin lulin luat awang le tual chung in do puanani taka wangin annuwa tam tak anon lo bel ta zelani MNF sarkar khan biometric data lak kha in thlan wuak ve chuan lamin atidu lawa tuna hian kalpui thei turin rom man na siamani tani Delhi cha mek chief minister Pulal do aman nimin Lai Khan NDA Sarkar Christian minister Omchun Union Minister of State for Fisheries Animal Husbandry and Dairying Minority Affairs George Korean chu achena atlo African swine fever vokpul shri in Mizoram ranvul tu te har san na athlena sat dan le atwar tu te chomdol atul thuwa thlena Union Minister chuan Chief Minister chu Rehabilitation Scheme duanga chumi nuati dan de lo ngai tua pui tur thule ese wangran vul tu te har sana sutkian puya tum thu lo shil ni in sorka tu chwa chuan tar langa Chanchinthar chwalema Mizoram ti ma son dan tur te po in po takin an soi du na ni Chief Minister hi OSD to CM pu Jonathan Lerem Ruatan atoi o mani Voina African swine fever ASF vei voksom palia thi belle wangin Mizoram puma vokpur shri lenga wanga kumina vok thiza chu sangthum jani atling to Animal Husbandry and Veterinary Department how to tenan soidanin ASF vokpur shri dar zel tur vena atan wing khan voksom sari parukti hlumani a kumina vokpur shri dar tur vena atan vokti hlum to zong chu saruk jani somni pani atling to a don den muna ASF vokpur shri veng le khwa za som pakwa aleng mekani Voina vok thi te khozol ser chip le kolosip district mi te ani a Voina vok swat te hi ser chip le khozol district khoparu ka mi te ani a khozol district chalram khuwa vok somnga panga ti hlumani a chana pol ti ashiat lar chuan thar ko shan mi te om khom na ser chip district chuan thar tlang nuam khuwa vok som pali ti hlum ani bokani June somni pasari ningania Lai Autonomous District Council Noi Village Council in Thanpuile Longtlai Chan Mari MDC by election vote thak tura vote zon be puingor takakal pui mekani a in Thanboi pui tu tur lampo in thil tol poi mo te ata tolin an bo zui chau mekani LADC Noya Hian Village Council somkwa pakwa oma VC member mi zanga somkwa panga thlanchwa turani dona chungzinga chuan mitin chu thei si jali somkwa parukle me chatana hau si somkwa pakwa omani Longtlai East Assembly Biala Thlan Clinani awanga Dr. Lorraine Dalpek lena chin za in achwa santa Longtlai Chan Mari MDC by election nei tura chu tumte chu BJP changin pokela lompuya MNF changin pusilal som zwala ZPM changin pu F rang to khu mate anni a Congress Party chuan candidate shan nei lovin MNF candidate pusilal som zwala an pui don thuan soyani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Naktu ka hian Lok Sabha som parian thut khom ba saber chanari dona member thartilak lu anninga Prodem speaker turarot BJP MP Bartru Hari Matapan rinama thotiam tirin alalu tang Tun Karnelai niya Lok Sabha speaker thartur thana nayaninga atu ninga niya President Draupadi Murmu in Lok Sabha le Rajya Sabha joint session a thu soyang Rajya Sabha in komitun thane somni pasari ninga niya nei chananinga House pani thut komit thar July ni thuma ti to pani ang Medical College lu thei to zonna NEET UG exam zona pudro omnia soi chungchanga CBI in FIR an thelu ta CBI soidanin Education Ministry in lung oilo na athelu bo zoyin FIR hi an thelu ta
need exam kai noyaram chungmun sang sang tu boy thelu tepo CBI ku ta turin ro mana siam mekani heti la hian need exam board site tu National Testing Agency NTA Director General Subodh Kumar Singh chu son chu ania India Trade Promotion Organization Chairman le MD Pradeep Singh Kharola chu anapa ngai ba ka NTA Director General mo phuna chel tura ruatani NTA hian thamasa me ninga khanram puma need exam hi abot saya zona pud ruba ka thil fel hel dang tam taka nia soyani Nili lo tu chong hian Kerala Karnataka le Goa te na satakin ro asu theiti India Meteorological Department IMD chuan soya Tamil Nadu Maharashtra le Gujarat te po ro ba ka check te po atla thayani ati Madhya Pradesh Chhattisgarh Odisha Gangetic West Bengal Jharkhand Bihar le Uttar Pradesh chaklam hun engam zata nithum lobom tur chong hian for ro tamzo ken asu theiti IMD chuan soi boka mar chakbia le West Bengal mun then kata ninga chung chuna satakin ro ala sur zui theiti asoi bok Chanchinthar top nana tlang pui Mizoram Sarkar in cyclone remal ti chia thom that nan chengwei bel chadani samthum pasari le nuai rukse na tur rom manna aduang Mizoram Myanmar ral tan singthum sangthum chuangte biometric data lak sak turin Mizoram Sarkar in pay Lok Sabha som padena thut khom masaber nak tu ka chanani don need exam thil fel lo tam tak omnia soi chungchanga CBI in FIR the lut chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chuani